Ia, patalofa atu I le paia ma le mamalo le tatou aupaaga I lenei afiafi ia lenei aso le stofi ia pei ona masani ai le tatou pokalama ia stofi taʻitasi le itulaiva ia faapeiloaʻi atu ma faatalofa atu le pokalama o le Jesus is the answer ia te oi lenei afiafi afai ua e maua mai lenei pokalama ia viia le atua faatalofa atu ia te oe I le suafa manumālo I Iesu Keriso lo tatou alii ma lo tatou faaola ia viia le atua faafetai le atua ma viia e loto ona o lenei avanoa tāua ua faavanoa faapena ona tatou mo tatou te mafuta I lenei afiafi I luga o lona tapega failagi I luga le tatou pokalama I lenei afiafi ia lea faatalofa atu iā te oe lenei afiafi faafetai le atua ua loo maua pe tatou le ola ma le malosi le aso ma le aso faafetai le atua o leo foʻua faavanoa lenei itulā ma lenei avanoa tāua ua mafai ai ona tatou toe feiloaʻi ia ua le mea moni ia ana leai le alofa lea o le atua ma le ola lea e tatou te ola he manu tatou te lē feiloaʻi lenei afiafi ia ae faafetai la I le atua ia o lona agalei ma lona alofa o lenei avanoa ua mafai ona faʻe atu ai le tatou pokalama o le Jesus is the answer I lenei afiafi I le aso tofi pei ona masani ai ia o se faatalofa lanai ia ae faatalofa atu foʻi le paia le ma le mamalu o tatou tamā ma tinā matutua I lenei afiafi faafetai lo outou nofo tatalo faafetai lo outou tapuaʻiga ia auā foʻi lenei aso I feʻau ma galuega le gata o lenei aso ia ao aso uma o le vai aso ia le gata foʻi lea ia e faapea feoi o le tala lelei I suga I faafeagaiga o ma o latou faletua faamālō faafetai le nofo tatalo ia faafetai foʻi le manatua o I matou I outou talosaga e le gata I lea o le upu fauina le atua o loo lauga pea I le asa ma le asa ia auā o matou agaga o lea faamanuia tele lava le atua iā te outou I suga I faafeagaiga ma outou faletua ia le gata I lea o tatou aiga uma o tatou paaga o tatou ō ma au me mamae viia le atua faamanuia le atua iā te outou se ua kamisia o kou fai I le singa umia ua pea le asa le aso mulimuli I kākou feiloaʻi ai ia ae faafetai le atua o leo ua maua lenei avanoa tāua tatou te mafuta I luga o lona polokalame ia e mai le vai aso talitonu ia o loo malosi pea oe loo manuia outou le alofa ma le agalelei o le atua I lenei vai aso ia o loo vai aso ia matagofia mea uma e le tele ani mea ga le faigaluega ia saulufale koe faigaluega koe saulufale e lei ani mea te tele sa tupu ae faafetai I le atua I lona agalelei ma lona alofa o loo e maua pea mo loo ou maua pea tatou te usu ai I lea taeau ma lea taeau auā tiu te o feʻau ma galuega ua o le mea moni o lenei atu nuu tatou te nonofo ai ese mai Samoa ia a le aunoa ma le galuega a e lē faigaluega o logo uiga o lo sugaga I ke gofo I fafo e lesi o le olagaga I koiga I akuguu kekelege ua kakogofo ai e lē gaka I nei Amerika o New Zealand o Australia so se mea ese mai ia Samoa ma akuguu o le Pasifika ia ua ke kalekogo o Samoa pe ke lē faigaluega pe leai saugaluega pe leai saukupe e leai ma se me ke popole ai e leai ma se me ke popole ai pe leai sautupe I lautaga e ke mau ale fiafia e ke mau ale fale e ke ngofo ai e ke mau ale ba
excuse me, le va e ngol fale e mawhainga e moe e, a e fia aipo, tele mea ai le, whatoanga, e ke aru e ai e, a le ngā po se whare o lau wō, po o kua o lau whangua, ai se esi, ia, ko li mai ulu, ko li mai karu, whangoka mō rea, me fua umai maua, ia au ngea ku ngoka kei ai, so le a kako le whainga luen kako le e whaia kako ke le a ai. Au le ei fu se me ko kongi ei pili o le wita, o pili o le whale, o pili o le ka avale. Au mea uma ia tinu nei, o tupe mea uma. Ai amu ia tātou i Samoa. Kelo oe mai ke mi lawa kasa i Samoa, ka ola mai Samoa. Ka whaanungo so o ar kala lea. O le waku au ka ngaka ingi waku ka whao aku i Samoa, pe waku i kesi Samoa. O le kala lea ngā ka whaalongo mea, o kala i kiti whapea me. O Amerika, po Australia, po New Zealand. E ka where susu mare me. O le mea ngā ka whaalongo ea waka i o Samoa kero. Wa o ea malaka fia sau Samoa. I ngā vai kemi o mai ka ngaka pe i a ka wōm. Rao mai i Amerika, tole. O ke whaamu ia o ka wōm po o ka ngaka o rao mai i Amerika. Wa le la la o mai koko le meri mai susu le. Aku ka ngaka Samoa i nima ngoko i nima aku aku Samoa i a kako. Le kele o kupe i ngia. Ai inga la wa ku vai mo o ngoko i Amerika. Ma o whainga nuenga i Amerika. So le ai whaamure mone. Whai e ke kari kongu i au kala le whai aku i au i le fiatuingi. O le susu mane me. O lo o kafe i Amerika, o i lo o kafe i Samoa. Le ngaka i kuku i la. Ma upo. O le kala mane mongi le ngā. E ke loa. O makua e mo i au Amerika mangu ke kele ngei maku ngu ke kele leo o lo ke kele mea mawa ai maua. Ai ku uro i mea o le mangwha mangyanga mo meo o mea ai ma mea no nofo ai me mea si o manga. O Samoa le aku ngu o wha mangu i ai le tua i mea. Mea mo i au. E le tau i loa se wha manuianga le atua i Samoa i ni whare ke kele, mangi ka avale manga ia no. O whamua o lo ngofo ai ka ngaka Samoa, ngofo ma whainga le ma i lea village ma lea village. Ma lea ngu. E wha manguia le atua. Lo kala mani mongu. Kusa le ngofo le whaleo. E kusa lo ngofo le whaleo. Ma le whale e ipo. E whaha hongo koru pe fia po. E ngofo e kongu le whaleo e ke le susu. E ke le lainga. E ngofo po e le whale po ngā whale se lau. E fia poku e ke le lainga. E ke le kimuia. Kukusa. Le ima se senga. E maonga lo mga bali kalo, e maonga fo ilo mga bali tispoka. O e mai tau mai le mele o tau vai atu. Le anga le leima le alofa o le atua i Samoa. E kusale ai o le ulu, kusale ai o le ia, ma le ai o le steak, e maonga ilo mga ba. E kusalo ngā lala i le lo malie i le Coca-Cola ma le spai. Ia. Ma le sua o le ngiu ia ma le vai. I Samoa. O le mea nau te loa, le te leo le whaamangianga le atua i Samoa. I o tātou atu lua i lua i Samoa. Kukuila, ma upo, ma sava. So o le nei la le nei atu nua i tātou te iai. E te tau ona tātou averewi i ngā malwhaatai i le atua. Ona o whaamanuianga mō tātou i nei atu nuu tātou te iai. Amen.
Whaapetai I le atua I ngā luenga, o lo tātou maua, tātou te ngā lulua ai, e atia e o tātou aima. I nei atu ingoe tātou te iai. Whaapetai po I le atua I le mā losi ma le ola, o lo tātou maua pēr. E tātou te usu wai tae au uma, e tātou o I pe au mga nu. Amen. O whamanuanga ia le atua. Ia te oe ma, awane I e ngalo ia te oe, awane e manatu whatau wa ai. Na wai e tae au e te usu I fwoi. Matua e le la wā, ia, pe ke mai fo, ia o misi fo I le ngā bungo te anu ki whai ngā luenga. O misi fo I ngā apa o ngā baenga o lo siaki. O mea nā e te tau o na tātou mapo pau ai. O le mea le nā e tau na e nofo I fwoi la lo ma e whawhetai I le atua, ma awe lo vi inga I le atua I tae au uma. E te ri anu te whai ngā luenga. Te talo I le atua, whawhetai mo le ola fau. Whawhetai mo lo whaatula inga mai o au mai la umwen. Whawhetai lo whaamalo longa I lo tino. O wala mai o ala whai mai le nei tae au. Le ise mai o le tino, le ise ti ngā o le tino, vi ia o e tama. So e whawhetai ai le atua. Ono le ora ma le malusi o lo tātou maua pēr I le aso ma le aso. Vi ia le tua. Le mele ia. Whawhetai ai le tua I le nei afi. O maua le tātou a manoa to e tātou whiloa ai lunga le tātou pokarama. Whawhetai fo I le tua I le nei wai aso ia. To e tasi fo ia le aso. As whai ngā runga ia. Malolo fo I la I le weekend. Whawhetai le tua mai lava le aso ngā se pā I le nei aso. As toki. Whawhetai le tua lo maua pe a ule malosi ma le ona. Whawhetai fo I le tua I lona soswane ia tea. Ia I taimi e su e lona upu. Ia wase tātou wha malosi I astopi tai tasi. O te whawhetai e la le tua ona o lo maua pe le malosi. Ia ma le lutau. Ina ia whape ngā ona pai taulo nā whionga pa ia. Ia a wase upa malosi mo oe mau le nea fiafi. A tono le nea fiafi o e sau I lunga le tātou po karama. A loo me se mea o loo mapatia ia I lo loto. Pe I fo se mea e ua e te loo whainga le mo o mie sosani mai le upo le atua e wha malosi e loa. Tara tono le nea fiafi. O le nea fiafi o le upo le atua o le asau ni wha malosi e ia te oe mau le nea fiafi. Atumu wao ngā lau sau lunga lo tātou po karama. Atumu e wha manuia I le atua I lau fina ngaro ma lo loto le nei fia ia ai ia matala le tatou pa malo sine fia le o mis tatou pokala me nei fia e fua po ia le pa onrongo ia na pa ia o le tua le umi o le tatou pokala ai paila we mata mai nei fia fi lungo le Facebook ma le YouTube pa mole ia share le tātou pokalama pa mole share le tātou pokalama I lunga le Facebook ma le YouTube o le YouTube o le tātou pokalama o lo I lalo le YouTube channel ka o le Tafaraimo Family is under the Tafaraimo Family ngai lai watu ai le channel na o le tātou pokalama o lo lato lunga le tātou pokalama so pa mole share tātou pokalama subscribe le kako channel pa mole le tātou YouTube pa mole e le hase whainta ngolo kangu ai kiliki lau ai mata mai pe te fau mai fo inunga tātou pokalama pa mole subscribe le tātou pokalama le tātou YouTube channel ngalo kangu kwa e don't cost you nothing ai mo mia lo so soani le tele o tātou subscribe o le telefoina o tangata o le amai moa mai lunga tātou pokalama. E le taulia nisi mea o ame e le taulia o le angango nei pokalama. Ina ia whaalau ai tele atu le tātou pokalama
ina ia iloa uma tangata mata mai tangata ia wale fina ngalo o le tua o le nei pokalama ia o le pokalama patalai patalai i le upo le tua le patalai le suapa manumalo i Iesu Keriso i lungo o te penga whailangi o po le anganga le nā o le tātou pokalama so I subscribe le lungo le kako YouTube tele o taimi e live e kako pokalama ia waku whailo ia te oi ia o tātou pokalama le ua live ia e whaktai tele mo lo so soani whaktai mo le sharing o le tātou pokalama i lunga le YouTube whaktai lo subscribe e le ngato i lea comment i se me te fia maramara mai e mawhai ana e comment mai ia e le ngata i lea ia o lunga le tātou Facebook share tātou pokalama i lunga le tātou Facebook ia e pamanui tele lava le atunga i a te oe i lo sharing o le tātou pokalama i lunga le Facebook ai le ngata i leo le subscribing o le tātou YouTube ia ma mea uma whapena ia whamanuia le tele lava le atua i a te oe le ngata i lea ia whasilisila atu po ia se peona o pailoa atu ia si o mātou e kālesia si o mātou mana onga ho ia awa se mātou whale tāpua ia aere i aere i o mele masinga o maki yung wafi puari maki ia lera o pepuari o maki o le mako kosfu o le aso muli na si o mātou e kālesia le whalisa o lo o mātou iei nei ia ai tatanga i lei lunga le tātou kako screen ia ngai whaalu atu i lalo oile le whaalu atu i lalo le ku uma ia information le me whapena ona na fumai so swani pe ono whai atu ia le tau ana wina a le lau tanga tupe tu ununga le pepale le whatau ana wina le tātou pasisilanga pai te fia pai manuia pe te fia la fo i se tupe a wafo se so swani a wa mato mana onga so mato i karisia ia mole ia o le information nga o le memo nga le pito i lunga o le tau nga le onga to my cash app nga le pito i lalo e mawhaia onga e tanu scan Aere mga o scan ia e o pito i lalo na e lifo i lalo le kako screen le all the information e ke painga i kango e lafo mai e so pe so swani pe ono foi atu ia e le tawana wina ai a pai te lofa i le tua a pai e lofa fo i le nei pokalama ia pai so pe so swani si o mato e karesia ai a whamanu e tele lava le tua i a te oe whamanu le tua i a te oe malaunga luenga po e tupe elo i a i mātou elo i le pokalama nei se manuia po si o mato e karesia i le sunga le whapenganga i a wasli i sa take i a male malu le au whainga luenga male karesia se manuia ai taritomu o lo sila pia e le atua lo wanga le lei ma lo lima fo ai ona o me le lei we faia mo le atua ina ia whapenao na whamanuia le atua i a te oe i lau fo ai ia whapenao na whaapopo ina atu ia mea o whaanganga ina a walo wanga le lei ma lo alofa i le ngā luenga le atua ia ia e le tere na waia o information umana sa ulalo le tau lai kako screen ia na la ko kako information na ia ai pa tai le lava mo lo so swani ia patalo fa tu ye o lo mai mo mai lunga le tātou Facebook ia patalo fa tu le se uso ia e la malo uso manuia le tu ia te o le uso ele misia se uso le lunga pokalama ia le tua te waki fa manuia le tua ia te oe ia ele ngata lea ia le se uso ia fa le manu sa le noa tai uso fa manuia le tua ia te oe uso lo mana tua te pea oe male ainga i tā sanga uso ia fa manuia tele le
le tua ia te oe patai whaatasi mai. Ia, whaatalofa tu hoi, ia, i le uso ia toi, Worship Family YouTube, whaamole mole le tato YouTube le Worship Family, Jesus is dead, Worship Family, whaamole mole. Go check it out and please subscribe o le ngoanga o le YouTube channel, Worship Family. Yeah, subscribe. E tele manga ia vi inga o le tua o iai, te whaalongolongo ai. Pe ai alulungo lo au, ilungo au wala. Pe o lo whawhi ngā ruenga. Po te tonu fo i o lo mata. So, yeah. So, o le YouTube channel nga, o le Worship Family. Please subscribe, and kaminane, muli muli. Yeah, no whakamuso, whamunuia le tua ia te oe uso, kai ale, whaatasi mai. Ia, tere na waso am tanga, te ala to fito. Tere a make sure tala noa. Ia, ala molango ai. Ia, ure roko toa nila. Ia, abi ia le tua, whaatai le tua ni ne yaso, teto. Ia, ole matali tātou whaasoa i ne fia. Ia, ala paisi tātou talo i le tua. Ia, ia le mana o lona nganga pa ia. Malona whau ilunga o le upo o le apapena. O le tātou tala noa i ne ia fia. Ina ia o ngā ia te oe, ia ngā o i ne fiapi. Ia oe ta mā, whawhetai le li ia le nea wanoa tā ua wa mātou maua. Ilunga o te pēma whailangi. O le asa uni le li ia lo wa te li i le nea fiafi. Patoa i lau upu le li ia, matala i atu le anga le lei, ma le alofa o lau fio Iesu te viso. Talo atu i lau fio ta mai i lau whau unga i lunga i atea. Ina ia whapena o na luatu lau upu ma le mana. Ina ia whapena o na talia ngō fie le li ia mga lue lau upu te tonu. O loto ma fina ngalo o o le a mai mua mai le nea fiafi. Wha uu le wha alongo o lau wha nau. Whaamanuia po i le li ie o le a mai mua mai i le nea fiafi. Wha alongo i lau upu tama. Ina ia whapena o na iei lea ngā. O lau upu i o lātou loto le li ie. A iei hoi se tasi le li ie. O lo sahu ma mai mua mai le nea fiafi. Ilunga o lo po kalama o lo mo mia. Te whaamalosi mai i lau upu le li ie. Ia vea le nea fiafi. Ia vea lau upu le li ie. Whai ma whaamalosi anga. Yo lātou loto mo lātou nanga. E le li ie whaapetai le nea wanoa tāua ono o Iesu. Amen. Ia, pia le tua. Ia. Te leo le nei vai aso. Pisi, mo i pisi aringi vai aso. Pisi nei vai aso i whi au manga. Whaapetai ai le tua. E ui ai le nei pisi. Ia aolo o maua pele malusi. Ia te oe maa o le nei aso. Ei taimi e tātou te langona i le vai vai o le tinu. Ei taimi e pe a paiso ngā luen. Pe e te alu fo i se ngā luen. Pe te alu fo i lo ngā luen. E te maa nawa mai lo. E pau ale mea le ia te oe le taimi. O le uma lo pai o le mea ai le fiafi. Moe lo. Ona fo i o lo o ia te oe le vai vai o le tinu. E o fo ia te e vai e maua. E maa ngawa mai lo le aso. Mako i vai ia le tinu. Le ngate lea a pai fo i pe a pai se ngā luenga. Pe ke anu i lo maumanga. Tasa le vao, koko karu, koko wha. E uma mai ngā luenga. Mako i vai alo tinu. Ko sa e pau ale mele la o mai a ore kaiminga. O lo moi lo. Onga lea. Onga i e koe whaapopo inga se maa losi o lo tinu. Ko sa o kako. E le kaimi mako i alu a. Mako i pe alu le so ako. E mese pe aka ko ngā lulu i lano le la. Pe aka ko ngā lulu
Ya so vela, mesia pe ave vela ya so. Ke fa alongo ku lo kingo mo ku wa inga mase lo kingo. E ho isi kai me pe ke a winga le so ako. Le po ako, pe ke a winga le po ako le kau pe whaingo se sau ningo se mea ai, po o le pipeo ingo mea ai le po ako, o ala ia wahao e kere i moea. E o ia o ele vai vai. O lea a tātou tala noa i le nei apia. I le tātou whaasoa. Le tātou whaasoa. O le tātou whaasoa le nei apia fi. E maua mai lea i le. Maua mai le mā reko. Koe ui e lotus. Pa mure mure. O nga e alula i le mā reko. Mā reko lona mta upo e wha. A o lona whai upo e tolu spunu malima. Tolu spunu malima se ia o le tolu spunu mai walu. A whai ui e lotusi. Mā reko e wha. Whai upo e tolu spunu malima se ia o le tolu spunu mai walu. Ia, o la au whai tawina. O lea la waso, ua o i le afi afi. O na petalai atu ai lea o ia ia te ilato. I nā tātou o atu ia i le tasi i tū. Ua la tautu ua le motu o tangata. Ua i le waa o ia. O na la tau avea loa lea o ia. Ua whaatasi foi ma ia isi waa iti. O na tō mai lea o lea wha. O le matangi te le lava. O na pati mai ai lea o pe au i te tonu o le waa. Ua tumu ai. Ao ia. Sa i le tau muli. Ua tō wha i le runga. O na la tau. Papangu lea i a te ia. Ma whai mai i a te ia. Lea o a oi. E te le manatu mai ea i a te i mātou. Āwhanu. Lea tau whaita wina. Toru lima te i o i le tausu malvanu. O lea lava aso ua o i lea fiafi. O na whetalai atu ai lea o ia i a te i lātou. I nā tātou o atu ia i le tasi i tū. Ua lātou tu ua le motu o tangata. Ua i le waa o ia. O na lātou a vea lo lea o ia. Ua whaatasi fo i ma ia i si waa iti. O na tō mai lea o lea wha. O le matangi te le lava. O na pati mai ai lea o pe au. I to tonu o le waa ua tumu ai. Tōsu mai walu. A o ia. Ta i le tau muri. Ua tō wha i le alunga. O na lātou papangu i a te ia. Ma whai mai i a te ia. Le a o. E te le manatu mai ea i a te i mātou. Amen. Ia o le tanga māsani. O le tanga māsani. O ta tonu e malama ua e sila pia po i nei tala. A le te le ia se pe so soani. Ia te oe ma. I le tanga lea. Le ngata i lea. O se wha manati. O se wha mālosi. Ia te oe ma. I le tala lea. E ui a ua toa tele au auna. Ua la unga ina le neita. Tātou wha alongo ai pea i lea so sa. Ma lea so sa. A o te tari tonu. E whau pea o tātou wha alongo. I le tala lea. Ona ea. Ona wae e te le. Se awa inga. E te le se wha malos. Ma se wha manatu. Ma e se fo. Le wha ui ngana.
ma le tau whaapupulanga o le tala lea. Amen. Tusa o le aso lea. O le aso lea na awa awa tuai. Iesu i le motu o tangata. Afe mafi. O le ala whaima. Na luifo Iesu. Na luifo i le waa. Tu mai Iesu i ngā i le waa ma o mai tangata. Pia afe o tangata. I le aso. Te nofo mata mawhauwhau. E tele, mo ia o tele i o i Israel. Kele i a tele anga o maka i kangaka i video i lungo o YouTube. Kangaka sue, makangaka e whanga le kulisi e o maka ma po e mai e whai mai e vevela. Me ia ho o le sama i o e vevela. Ia ka ngupo ngira maka mawhauwhau. I le kaimi le whai e le awa o ngale a Iesu o le awa o ki tangata. O le makua i vevela. E whai i asinga vevela. Ai mai kau mai fo i reo. O le ko a kele maafe o tangata sa i ai. Tā whaalongo i a Iesu malona tala ingi. Malona o atu i tangata. Mama whawo i rato. A ka ule afe maafe o ka ngaka sa i. E whawhewhea ngā loronga. E whawhewhea o ngā loronga mai ngei mau wafe o ka ngaka Iesu. Via le tua, pa malo atu. Lona waunga, tunga whiwhiau tala lei, via, whaptai tala lei, whata smai le nea whiawhi. Tau sunga tala lei se i yo o le stona, yo o le stona. Ia o ngā la whakula i le link, le stona i nei. O te poli, ia via le tua, e whika i fo. E whawhewhea ona o atu lea Iesu kiwis. Whawhea ona o atu Iesu i le motu o tangata e awhi mahi. E mai tau mai. O le vai tau le nei. Le vai temi le ua tātou ia. Awhi ka ngaka ai ke kūilunga e whaisau ai ke la unga e le esau mai. E whongo mai ka ngaka i raro ia oe e le ronga oe. E whongo mai ka ngaka ia oe e le ronga oe. Kau whangala mai. Ai mo la mai mawhau i le vai kaimi le o Iesu. E le se mai kina whaangai Iesu. Whaalongo le lei mai a le tatu. Se umau tanu e bani aku le mere tom whai loa. O longo e ngofo a whai e ke la uma. A whai e ke alu e kāla. Whakaikainga. Pera lo le ke hunga o le waa. Le ke la hunga. Whai o le vevela. Whai o le vevela. A o lo wa ma e la hunga ku le moko o ka ngaka. Se lau mafe o ka ngaka. Kusa lau le mea. In order for people to hear you, you have to yell. E ke e. E whai o le vevela o le la. Haulo e mako i anu lo malosi. Mako i anu alo ma. O le mea po, e anu e le malosi sole.
Kama whai la e alu ke ma e kau kala kama whai e lolonga me ka ngaka lo kala. So le wha mole mole e alu e fwere malos. E alu e le awharo la unga o e le la wā. E wha petangi le nei waitai, ne nei waitau. O loa iai mai ke mwhainga wha o ngā. E lolonga mai e fia ape o ape o tangata oe. Amen. Ia. A te whai tau atu fo i le aso le na a. Ha o atu a Iesu le motu o tangata. Ea fo. E whai singa bebe. Toi e to o tele o tangata. Hao le tele fo i la i o mea na a. Na o atu a i le atu Iesu ke viso o tangata a. Na o atu Iesu e se le o Iesu i tangata. A manga kama ia. Manga kama ia ngā le whewha i mawa ai wā venga o Iesu. Ai le kai kongua. Oh, yo ngau so. E ho and I still question Jesus. Ye umaka ke o ko ile winga o kala ngai whewha i ama Iesu. Ala pesidia. E le o kai kongua ia Iesu. O le winga o rokta. Le tala inga le awa o ngā Iesu le te. Na awa o atu Iesu le motu o tangata i whata otu. Le lau tango e le tusi a tō anga, ngai ka umama ia whata otu na awa o atu a Iesu i le motu o tangata. O longo winga. It was a whole day. O le aso a ko. Le aso a ko nga awa o ko a Iesu le ko kele o ni ka. E ke mawhainga e le aso ako. E ke mawhainga e kū i runga se, kū mai runga se stage, e ke wa ai mai langa i laro le pia. E ke mawhainga e mai la runga se aso ako. Ore makua, man, it was not easy. Pera e ngofu mai maho whaua. Ia, o ngā Iesu le kaimia. Ia o whaka oko i le kangaka nuru saiko. Le ngaka i lea o le tā ua o le whata oto. O le wha malama inga o le whata oto o le nuru saiko. O le mōli i lalo o le mea e fua ai saito. O le whata oto i le saito e tutupu ai. Le ngata i lea o le whata oto o le fua o le sinaki. Mwewa aina o kou le kele o. Le o onga Iesu ngā whai lea. Ia kari kongo ka koe ere kai uma le aso, ere kai uma me. O ke iau ia. Ka ko ke wha uma kai au. Ia. O le ngā ruenga ngā Iesu. O le ngā ruenga ngā Iesu. Ngā whai i le aso. Rongo winga. O le whai mai o Iesu sa i kongo le wā. Ia. Ai awa o mai le moko ngaka. Rongo winga. O kere i loa pe. Ia onga o Iesu, o Iesu. O le Iesu e le mana. Tonu o le mana o Iesu na e. Ai le winga o le mele tau whamatanga. O lea lau a uma o na awa o atu Iesu le motu o tangata. I whata oto. Lea ngai whai atu lo Iesu i lona auso. E la ke o. I le isi ku o le vai. Le la kako ua, le la kako o le mere kampai wha makala fua. Mai kamu mai oe. O le vevela o le la.
O le afe o moko o ka ngaka sa whaanongo mai a Iesu. Mo longa o aku. Lea o umara ngā luenga a Iesu. Pai lo Iesu i longa uso. E lake o i disi kūle. O le vai. O le la wo. Kusa aka mafau fau i fo. Kusa lo po se kaimi la alaka ngā pongi sa. La alaka ngā pongi. La alaka ngā pongi aso le. Le la wo. O le ale mea mua Iesu mwha. Wa le fai ma. O kari kongo le mea mua ngā Iesu mwha. O le ngofo i ku o le. Kau muri o le wa. Fai lo malona marolonga. O le moe. O e loa mele mele tau fai fa alia. O le fai mai le fai upo e tau sun malwara. Ia. Da i le tau muri. Ua tō wha i le alunga. Ai, ka malo e. Ka oko i lunga le alunga. Moe i lunga le alunga. Moe i lunga le alunga. Le waru. Le waru i fai ngamaranga. E pape ngāu tātou tangata. E iai taimi e o mai ai le la vāo tangata. E taimi e te aru au nanga i le atua. E taimi e o ele vai ia te oi. Amen? E le taimi e o vai ia te oi. E te vai mai, tuu mai le tua le tinu. Alu te whaisau ngā ruenga i lungo lo maumanga. E o ia te oi le vai. Amen? A e alu te whai ngā ruenga. E le asto a toi te sau le fale. E o ia te oi le vai. E o fo i ngā ruenga i whai i tono lo fale. I le asto a toi. E o ia te oi le vai. Wao tu o le tino ni. E o le vai ia te oi. E o fo i le vai ia te a. E i te me alu tato fōranga. E alu tato fōranga i le o langangi. E o ia i tato le vai o le tino. O le ale me maua, o le ale me o ia te oi. Pau o le me o ia te oi. O lo to o whālo i lunga o lo moema. Ma e moe. Inga ia toi wha popo sesi mā rosi i lunga ia te oi. Amen. E o fo ia Iesu. E lofo i Iesu wha mole le la ba. E awala le mola ka maro e moe lunga le lunga. O lo ko kau fiu e po pe menga mo mai le. O le vai le nao Iesu ai sea. Asto a ko wala unga ku fei fei au. Vai asto sa a ko la unga ku al fei fei au. La unga ku al fei fei au. Ala le o hango aka ko le upu le aku. Pa mo le mo. E o fo i o ka ko fai fei au le vai. E le se me fai ngo fia me sa i ringo le upo le tua a wale tau singo le lafu ma mo i le aso sa ma le aso sa pa mo le mo. E o fo i a au le tātou por kalama. Uma le aso sa, la son fua so lua so lulu. Tau stu e le upo fai tau le upo. Ia awane i misi la stopi, awane i misi la skoma. Le su enga le upo fai kaunga le upo. E le temi e o ele le lava. Amen. Tala mane monu. E le temi e o ele le lava ia tea. E i le temi e o ele le lava ia te oi. O le lava le nana o Iesu. O no le. Halu le aso a koa. Au mere i kako ke mini.
Amu ia ka ko le pe ma le fia ide a ko se lima se lau pe o se ongo se lau o kangaka i te la unga. A o Iesu. Afe mafe o kangaka sa ie. E whai o le ai o se maika. Whai o le ai o se speaker. E whai o le ai o se whale i e fo inga le kua Iesu konga. A o mai le moko kangaka. So le wheko, pai le wheko ai o le velo le la. Ma le kau alanga. Inga ia lo ronga o mai kangaka ngi. Le mea o lo tau. Whai lo hatu i Iesu. Ia o lea e mo Iesu. O lea e mo Iesu. Lea la tu Iesu. A lea la ka ko kalangoa lo. Ia. Ira wali ia. Lea la ka ko kalangoa ira wali ia. Pe kenu malang vaenga. Kusa o lea o lea to wha Iesu. Ai le o tali tomu a pe kenu. Mare o wali ia. O le tangata nei kongo le waa. O le ali i whaahola. Amen. Ai te lore me mo. Le la ti u Iesu. Se umatou tatou mai a Iesu. A le la tatou tala moa i. Wai ke le i se o inga. Ke le i se wha manatu. E moa mai le mele tupu le taimi le hangi ni makanga. Kusa o le mea mo. Nga whai atu Iesu le o whai Iesu. La tau te oi. E lisi tu o le vai. Ia whatau nuu mea uma. Anu whai ngamaranga. E tari tolu lo lotu. Ngā aru le whai ngamaranga. E re i hangi ni makangi le kaimi ni. Le kaimi lea. Kusa la le taimi lea. Walu whai ngamaranga. Tau lo ma le makangi. Out of nowhere. Sau ma le kimu. Out of nowhere. Makangi kimu savili. Tau le sami. Out of nowhere. Kusa o le mena o iei. Lea kako kalangoa i le makangi. Ma le kimu. Ma le sou o le sami. Lea wha lea. Kusa o leo ua test mai le makanga. Le wha kua leo wali ia. O leo ua test mai le makangi le. Le wha kua leo wali ia o leo so o lea Iesu. E ese le wha. E ese le test mai o le makangi. Ma le kimu. Ma le sou o le sami. Le wha kua le au so. E le ngaka ye, o le wā. O le fo ye test po le ale maa losti o le wā. E le ngaka o le test mai o le wali i, ma le wā. Le fo o test mai le makangi. Ma le savili. Wha lo ngonga o le wali i. So o le mere. The storm, the storm tests not only Peter and the rest of the disciples, and the boat, but also their emotion. E taime te I au tātou out of nowhere. Ke I au wako kupu mai mawhakianga o leo rang. I ake oe ma. A o ngei mawhakianga mapopua ngā o leo rang. E kofo I ngā ilau whakua I rea kua. E kofo I ngā I fo I au rangonga. I rea kua. Wai te leo kaimi. Te leo kaimi e kofonga fo I ngā le kamai mea. Au si ngā kamai mea. Ke leo kako upa ua. We fail from it.
O si ke me ka ke fei o I ka kulangonga. Sometimes your emotion take over yourself. And mesti ana ko inga me ko inga whalongonga ko inga le pewa. O ya ke oi le whalongonga ko inga le o le loko le ana. E wa ai atu loi se mea. E whailonga pisili loa le atua. Amen. E te whailonga pisili loa le atua. E po I taimi e o mai e pōpua ngā o le tini. E whailonga pisili fo I le atua. E taimi u wa e fiu e te talo I le atua. Wa e fiu lo e whatatari. E pisili ngia lo le atua. E pisili ngia le atua. E peila mea la wari ia. Ua sangi ma losi mai le maka. Ua hangi ma losi mai le sabili mali timu mali sau o le sami. Whailonga pisili lo. Pisili lo. Kari kongu ainga pisili e pe ke lua. I se si ala wari ia. O fea Iesu. O fea Iesu. Vai. Awani o tātou pisili ngia le tua. O Iesu. Po o wale tele mai o pua ngā o le o lang. Awa ne I ngalo ia te oe. O ro o iai pea Iesu mo oe. Jesus is always by your side. O ro o whaatasti pea Iesu mo oe ma. Amen. Aua te popole o ro o tō wha Iesu I te tomu o lo wa. Pole alo wa ai atu wa mā rosi mai ma tele mai pōpō ngā. Ma mawhatianga o leo rang. Aua ne I lusi lau whātua tua. Aua ne I ngalo ia oe. O ro o iai Iesu I te tomu o lo wa. Amen. E le tu la fo ia e Iesu oe ma. Ia wale me mo ia. Ale ma losi lo tātou whātua tua I le tua. Ale ma losi le tātou whātua tua I a Iesu. E kasi a singa mai makangi e angi ia kakongo lo ola. E pau. So tātou whātua tua I a Iesu. Whātua tua I a Iesu. O ia na te pule I le uma. Amen. E taimi e mo e sa o le leia ne talo. E olo ang kele mai o kako e olo kele mai whawhika uri o lo ola. Ma me tupu lo ola. E tele ana tātou whaavai ai. E tele ana tātou whaavai ai. Ona o tātou le tātou te ola I lalo lang. Lalo lang nei. E whirongia me whaatino ma me whaanianga. Ia aua ne e whaavai ma e whaavai ma e vai atua ia. Amen. Pa u te tula te whaamalosi. Amen. Ia wai. Le winga rauta. Imagine how e whaalongonga pe te lungo o le kaimi rea. Ia.
po le alfa i mai o kākou e malosi o kākou whaakokua ma o. Ai a o ar ke me malosi mai pōpōnga reo. O le kaimi e sou ai e fōlanga. E makua i le ai e se ngā whaakokua. O kako wa ai a pe ke luma le uso. Imagine penga o oe la le ko kongo le wa. Put yourself in Pekelu shoes. Se kako wa ai po le mela e mongi lo whaakokua. Anga pa mai a. A whapera o oe le ke kongo le wa. Amen. A whapera o oe le ke kongo le wa. Pera lu e alu ke whangoka. Alu a wa manga ia le mea ngā ke whangoka. Wa kunga wa amakai whanga kimu. Ia kimu ia umawa wako sabili. Hangi mai whapo sei mai luma makang. Saulo marasam. Pero la mare afi. Ia wau ke longa le waare ngō ia wanga i e alu se waanga. I alu se afi ngō ngalo. Ngalo whapau kasi le longa le lako wa. E kui fora kako, e kupula le mele e pe mare afi. Pai o le angi o tau vili, o le show, o le sami, o le makangi, o le kim, e koe pe mare afi. Ma koe umai a ma whakua le skanga le kaiminga. Le ke i a le a kua se le kaso o ako le ako le kakaro a. Wa lisi ngā mea kupu ia kako. E o oro e ke mi e whenga le makua i sou ai al pōrang. Peo ngā i ngai ke manga kua Iesu. I always, okay, specifically, I always question that. O ya, le fa la o tele la u la si. E la vea I fo ma, la si la. O la si. Why we always wait for something happen to you and me to know God, to pray? Ile tua. Mo sono so son. Ai sea. Ia te. Wasa o faia. Ke longa e kopu se mea ia ke, se mea makuia. Wako au ka karo le e mo miro to so son. Ai o kai me mangui ai mama ngai le malu o le kai. Ma ngai le malu o le sabi. Ma ngai le la ingol, ai le se skimu. Ma ngai le malu e le se sabi. Kwa le loa le kua. Ma kwa le loa ka talo I le kua ma fa fikai I le kua. Ai anga o mai au mapakianga o le mai o le kingu. O me ka kupu le oranga. O me ka kupu I kongo le ahinga. O me le kupu ia le vā o e moro ko lua. O le me ka kupu ia o e moro whanau. O me ka kupu ia ke o e moro uso. O me kupu ia ke o e moro tōpini. O le me tupu ia ke o e moro wo. O le me tupu ia te o e moro a inga la o kele. Pokua e loa le tua. Why? Te kara mare mou. Ia me ka ke, ia kukusa ia ke o e maau le kaimi e ave lau vi inga I le kua kemi, ke kakaro I le kua I kemi o e mafakianga I lau oranga, ma kemi e maua I ne manguia I lau oranga, ia kukusa lau vi inga ma lau papekai I le kua. Amen? Kusala. O lea laua. O lea laua hangi ngai lal matang. O rama kwa I osto ale fefe ma le popole. O so o Iesu I le pole. O le meo ke opu.
A ngofo nge mo mahofa. E le pasi fai upo nganga o iroa. O le moe lenga moe e Iesu. O te iroa o la si la fia e le atua le mea la tupu. E Iesu le mea la tupu. A o le mea la tau mawhai Iesu e tupa. Te wa aipo le mea tali tonu lona au so o ia te ia. Pe kari kongu i le makangi marikimu ma le soule kupu keimi rea. Po o fea o mea ngei. O ro o iei whatu o tua o na au so. A wā whai upu na e wha. Whai upu e wha never mai. Na whai atu Iesu. I nā tātou o atu wia. O le na whai mai Iesu i nā tātou o atu wia. E rei whapea mai Iesu. I nā tātou o atu wia. I rao ngato. Mwhakarkari te me sa ore makangi. No. O le na whai mai Iesu. I nā tātou atu wia. Leisi tu. Whatever Jesus said, that's what's going to happen. Amen. Kusa o le mo Iesu. A le la o tofo Iesu. Po le a le whatu tu o na so. Po le mea poi e tari tonu o na so o ia te ia. Peo no whai atu. O le a le mea pe talai mai Iesu ia te oi. E tau mu. Ana whapea e whai atu Iesu. Ana i loa Iesu. E angi mele matangi. Masa vidi le pole. O te tonu ai whai atu Iesu. You know. Lake campe i le mele lake i. Awangi i anu. Awangi i anu le lako whai mara. A lena whai mai Iesu. I nā tātou atu ia i le isi tu. Amen. So le taimi a tō a lena. A o a Iesu. I tangata mō na uso. E le kari tonu. E le o ase kari kongu ia pe ke lumare o li i ase le ia Iesu. O la e pesi ringi a Iesu. Still question Jesus. Like us. Most of us, we know Jesus. We know who he is. But yet we still question him. Amen. Kusor ko kere o kako. E pe umma kako o so o Iesu. Kuso mea umma inga whai so o Iesu. Le kake whai ho. Le o mea kaimingeo le kake whai. Ia. O loe la waru nei lai ba. O le fefe o pe ke luma la wari. Nanga whawhangu ai loi runga Iesu. Whawhangu ai runga Iesu. Pe mei whawhangu runga Iesu. Pe mei. Le whai upo e. Pe mei. Jesus, don't you care that we are about to die? Aiken. There's some time it doesn't seems like God is in tune with our situation. Aiken me tātou te e manatua. Oro oi, ere oi yesere, oro oi, ere o la winga lopo. Ere o feso soani mai le tua i o tātou mapatianga. E te mea o ia tātou la ngona whapenga. E te me tātou te la ngona i ua le pōwhea e Iesu. E pei o pekeru. Rewa aku pekeru, Iesu. E kere alofa mai e. Tonga moe toli, aka whika hua, le mufula e mawhawha hua. Pule hase ko inga nga e pekeru le whiwhi le po. Pule aka whika kua i ua
Toli, e o ia ke o ele fefe fa mole pe a o ko ngā kai mi fa pegi. Pe a o ke ngā sou le. Oi, fa mole ali e o ia o ele. Lo ngā if I picture how he ke runga Iesu. O ia sa ngā moe a so leo le a ngi makan. Pe a ka ngoko ngi maka mako fau iai. Kusa ngā i loa Iesu. Moko i de ai se fa kua pe ke luma le uso oi. Even he's on the boat. After all this time, ngā o ai, ma wha ai lo ai o ia o le atua, o ia o Iesu o le ali I wha aola. Tori. Ke lora ukara mo ia. Anga pa mai o a. Ngā kau ngu ai wa au li foro au mai wha mana o lunga moe. Wa le waka I loa Iesu. Pero sui no ko ranga le o ye. Kusa kai mingi. Le wa moe. Le wa moe o ka fo Iesu ko ngwa. Po le hale kende mo o popo ngama. Ale fa alo ka fa alo wa ka kalia Iesu. Ale wa ka malama ya Iesu. Ale wa ka loa Iesu. I know who Jesus is. O le ali fa ola. O ia o le ala I le ola fa baba. O le ala mela o tope poli. O le wa avero olo au na fa maoni ya Iesu. O le wa iloa. O lo o ranga o te le mana o e hi u le me ye le afi. O mana o ina I o maua le ola fa baba. O le ala wa avero olo mo Iesu ke viso. O te au na I pe mo ia. O le ala me o le a o fefe. Pe hangi mai le matangi pe savili pe oso le vai te tonu lo wa. Why am I worried now? I have Jesus sleeping in my boat, so I'm going to go sleep next to him. Amen? So, awa ni o tātou popoli. O lo o ia Iesu I te tonu lo wa. O le ala le tele o teimi e o mai popo ngā ia te oi. Le te teimi e o tu ini la ngona po inga le ua. Ua wole e sau. Te lo oi. O le kaimi ngā e sau i le tua ia te oi. That's when God comes to you. When you don't have no more answer. When you don't know where to turn. That's when God come to you. O ngā e whaani ai le ropa tū noa o le tua ia te oi I lou o ranga. Wa le telo taimi, e o oi popo ngā I o tātou o ranga. Te leo taimi e o oi popo ngā, e le ei sisi lalo le langi, e le o oi se popo ngā o le ranga. E le taimi e te talo I le tua. Wa e fiu e te talo, e le o tali mai a le tua ke loa. O le nai whaatani le tua I le taimi. E te sara mō ai. Moni lo roto. Ma wa ai le tua ia te oi po le mea e te whaatu tua ia te ia. Amen. O le taimi e te whaatu tua I le tua. O le taimi nai te wa ai e le malosi ma le matangopi o le mana o le tua. O le apa manuia ia te oi. Yeah. O le lau sau. Le lau tali mai le tua. Le o e a kuia peke. Le lau whawhangu e peke luia. Iesu. Ma ua I doa ko I ngā Iesu. O le mako I le ai a se patotua. Nā e tau o whai mai. Whai upo e lua I whai mai. O na tūla I lea o ia. Ma nā wā watu I le matanga. Ua petala I atu po I le vai. Whaalolongo ia. I nā mālu ia. Amen. O na mate lea o le matanga. I le matanga. Ua matuamu.
malu, mo malu, ona peta lai atu lea o ia i te ilato, ke ale mea tau te fefefe ai whapea. Amen. Ke ale mea tau te le whaatua tua mai. Ia o kari ngā Iesu i la wali ia. O kari fwoi ngā Iesu i a te oe maa. A whai wai alu alu au e sili ngia le tua. Wai sila ngia Iesu. Ia, o kari ngā e waku ia hoi. Ia, ia ere me ko ke fefefe. Why are you scared? Why are you worried? I'm here. I'm always here with you. Why are you so panic? Ai sea me tātou te whewhewhe ai. Tātou whātua tua ma le whaamaunga. Whātua tua i le tua ma lou loto atoa. O le whātua tua le nāo nei mana o le tua ia te oi mau le whiawhi nei. O ame o ro'o te tupu i lo langa i le nei aso. Po le nei vai aso. O le a po i se whai ngata o ro'o e uia i le nei vai tau. Po le nei vai tai. Whātua tua i le tua. Awane i ngalo ia te oi o ro'o iai pēr Iesu mo oi. O ro'o iai Iesu i te tonu o ro'o. Aua e te popole. Te talo i le tua, ma lo wha maoni, ma lo wha tua. Na e wa aila ia le moni ma le alofa o Iesu ke viso ia te oi. O le a wha pula ai oi. Ma wha ma te mata ai oi. O ro'o soifua le tua. Amen. So le whiawhine. Awane i ngalo ia tātou. O ro'o whaatasi pēr Iesu mo oi ma. O a fōi ni mahotianga. Po ni whapita uli o ro'o uia i lo tangata le whiawhine. Te talo i le tua. Talo i le tua so soani mai ia te oi le mahotianga. Aua i te popoli. Petarai mai le tua. I wha lolongo ia. I nā malu. O le ale tau o le sami. I le neibai taini. I lo ora. Ia. Le o mawheta lai le tua. Aua e te fefe. Aua fōi e te popoli. I le whātua tua ia Iesu ke bisu. Amen. So, ia tea. Tele fōi a pōpō ngāo le o langa sa o iai. Tele fōi a lu tau le o langa sa o savaria. Ia ai o te whapetai ia i le tua. Sa iai pēr le tua moa. O te tei tonu fō. O roo iai fōi le tua ia te oe. O ani mea whainga tā lo e tau mawhai e eui. O lo e tau mawhai e fōi ngane e mao mie so. Te talo i le tua. Aua e te alu se tangata. Don't go to anybody else. Alu sa o a o i le tua. Ave o pōpō ngā. Ma mawhatianga o lo e uia i le nei aso po le nei vai aso. Ave i lumo le tua. God will help you. God will always there for you. And He will bless you. Amen. O le tātou whaasoha le nā e le nea whiawhi. Whaapetai le tua i lona upu. Whaapetai le tua i lona whaamalosi ia te oe. Ma o le nea whiawhi. E ui ai na tele lolo wā o le nei o langa o tātou iai. E ui ai na tele me tupu mai i le nei vai tau. Ia awane o tātou whiwhiwhi ai. O loo iai Iesu te tonu au waa maoba. Tātou whātua tua iai Iesu te viso. O ia o le whaaora. Amen. A pai e te reo te ria Iesu e vea mo o li i mo whaora. This is the time. O le taimi nei te tau e ia te oe. O na ave lo wola i le tua. A pai fo i o lo e wha vai.
we ta whaawaiwai, whaamarosi. Aua te whaawaiwai, o alata le taimi o Iesu Kiriso, o alata le taimi e a pio mai e Iesu. Aua ne o tātou whaawaiwai, tātou whaamarorosi, ma tātou whaatuatua pea I le atua. Amen. Ia o le tātou whaamarosi na, ia le anganga o le atua, alofa le atua, ina ia whapena o na ngalue, lona upu I lau loto, ma lou loto I le neia fiafi. Ia, awa, lo tātou ora au na, mo Iesu Kiriso. Mi ia oe le atua lo mātou ta maa, paapitai le rii I lau upu, ua uma o na mātou tala no ai, mapa asoa I le neia fiafi. Ne tuai o ani mafutianga o apu I pōpua ngā o o matu o langa I nei waita. Lo whamayanga le leile whaamalu le sami, whaamalu le sabili, ro o fiti ai ma pateia I mātou I le aso ma le aso le ie. Mātou te ola ma le whatu tua moni I a te oe. O lo e whaatasi pēa mo I mātou. Ta māta talo atu fo I lau pio, whaamanuia I se anganga, o se loto, o lo o mapatia I le nei waita, po le nei wai aso. Pa ia tua I o a awa lofa, whaamanuia I a te I lātou. Whaamanuia I a te I lātou le ni I o lātou mapatianga. A iei fo sisi o lo o moa I tino I mai le nei fia. Talo atu I lau pio I lau whaamarolonga. O ai le marosi o le tini I le nei a fiafi. Lea li ie whaapitai I mea uma, po I atu le vi inga I a te oe te mā, nei se o lava I whaarau. Amen. Ea, vi ia le tua. Ea. Mā ngai le upa marosi. Thank you, uso ia. Tai lava uso ke waki, whaapitai le whaatasimai le nei a fiafi. Vi ia le tua le vi inga whaapo I le tua. Ia whape nao na I le mana o na nganga. Ia, I lona upu I lau tau whinangalo, ia a masio o tātou loto. Ia, whapetai ia vi ia le tua. Whapetai le tua I le upu manga ia matango piele. Le whinangalo le tua o tātou whaasoa, ma tātou tala noa I le ni fiapi. Ia, na upai mai lona upu, ai awani o tātou kifefe. Tātou whaatutua o lo iai pē Iesu le mea nei. Amen. Ia, ane nei taimi, ala tātou patalofa atu I le uso ia toe, mano uso, I longa le tātou YouTube, ia le ngata I lea, moefu, mano uso moefu, ia male, ona ia tala lei ia se I uma ubili atu pe uma tātou pokalamu. Ia maseki la ia Tesla I o le ka pokalama. Ia awala stona ia se uma ubili atu pe uma tātou pokalamu. Ia whaktai le lausunga le patasi me tātou pokalama. Ia whamalo atu patalo atu patua. Ia maise whanau. Ia, patalo watu fo I o lo mai mo mai runga le tātou Facebook. Whaapitai tele, vi ia le atua le nea fiafi. Whaapitai lo whaatasi mai runga le tātou porokarama. Ia awale tātou whaalongolongo I whina ngalo le atua le nea fiafi. Ia, whamole mole, ia. Awane ngalo share tātou porokarama. Share tātou porokarama. I lunga le YouTube, whamole subscribe le kako YouTube, whamole ma share atu I lunga o friend, lunga Facebook, whamole le ngata le ia, tātou Facebook, ia whatalofa atu I ati o tau le mea fiafi, ia le tele ina wan se whamatalanga, ia manuia tele le toi vaenga, toi aso le meiwa I aso, ia tātou tu vai hoi la I le weekend, ia manuia I fe au manga luenga tai au le aso whareile, I nge I Amerika, ia au taritono o laua aso lo aso whareile New Zealand, Australia, Malaysia, atu I tenne ia o tātou le aso tofi, o lea ia manuia tele le weekend, I nā fo I tu,
ia le ngata lea le aso ata au le sforile ia taitu nei Amerika ia whamanuia le tua ia o le tātou sisilanga ia o tātou lisi tātou pokalama ia o le astonai o le astonai ia o le la tau mawhai foi ngā le mai mele tātou paanga masangi le sunga ia tala lei iskia o lo o Samoa ia o le la tau mawhai te whaatasi mai runga le tātou pokalama i le askonga tō lea whaamulmuli mana tua le tātou pokalama i lau talo whaamulmuli ina ia whapena ona whaingofie uma mea uma o le sunga ia tala lei ia o le si lea member le tātou pokalama is one of our member of the le kako pokalama ia po le vanga talai fo'i i lunga pokalama le sunga pe au ia tala lei skia ia o lo i Samoa ia o le sa tau whai mai le au na po tamai sa lunga le sunga ia ona o le ua maka le tātou pokalama ia le lai ma ngai lai le stona wai umalo tātou pokalama ia ona o bili lora i le sunga ia tala ia ma testa i whaingo le tātou pokalama ia a wale stona pe au atu le ola ma le manosi o le ia whaakitai te le lawa i o tātou ainga ngata i leo tātou o ia mai au me mai whaakitai whaatasi mai lunga o tātou pokalama ia te talo i le tua ina ia whaamanuia o le nea fiafi i lona upu o umo na tātou tala noa i tātou whaamanusi i nea fiafi o le ia o le tātou pokalama na nea fiafi ia ai le umar tātou pokalama ia fifia lava whaatalofa atu i le ma sia au la tule pokalama le paso le mātou pokalama ia i le tofine ia fina i le nea fiafi ai fina we miss you God bless you fina ia whaamanuia tele le tua ia te oi fina ia mō pe oi le ola ma le manosi i le aso ma le aso tātou ke tau i le aso sāpea o toi le ola ma le manosi alo mani tua pe oi fina i tā sanga le ngata i lea whapea seu tina le tina oa o ia tangi i whamanuia le tua ia te oi i mō pe oi le tina le manosi o tino mai le tua ia wa fo i le tausinga ia awa hoi tausinga o le pastor pokalama o le ia i whamani tele le atua ia te orua ia a vea hoi le nei taimi te whaatanufa ia i te o mātou whaiwhi au le sunga ia i satake wasni i satake ia male whalitua i le dea whiawhi whamani atu le atua ia te oi pastor na whalitua ia papena ana mo pe orua le ola ma le malo le aso mo le asto ia ele ngata leo va pe o tātou wo mo tātou ainga uma o lo o inungo le tātou pokalama ia whaamole share atu le tātou pokalama ne ia o le ia whamuia te lava le atua i ne whamanuia po i le atua whamanuia po i le pokalama i ne fiafi i sio mātou tina matua o lo o Utah e le tina i a sori ia maise le usa o auna ia malfaltua o lo ngapa malitausinga ia malfana o lo ngapa malitausinga se o mātou tina i whamani tele le tua ia te oe tina lo malitua te pe oi talo sanga ia so umo ina ia whapena ona maua pe oe le malosi o le tino ea le ngata hoi leo ia o se o tina ia o lo o i siaro ia whamania tule tua ia te oi ma lo malitua te pe oi i talo sanga ia whapena ana ia ile nganga o le tua i ona ao whaamalolo ia te oi i lau tino ia whapena ona whaamanuia ma ia te oi ia ao lo ngā koe ma mai e tino e tari tonu ia o lo soifua le tua o le tua e whaamalolo mai ia o le whaamanuia ati
pokalama ia te oe ma, ia mo pe oe le ola ma le manusi. Ele ngate lea o uso ma le tō rua ma le whanau, ma le tō pini o lo ngapa ma le tō singa si o mātu tina. O manuia tele le tua ia te o tau. O manuia na ia o Ainga i nei California, o uso mo tu whaafine o lo i Alaska. Ia ma au na uma lava o le atua o lo o ngā lue nei tuli manu e wha o le lao lang. Ia o wale tautua ino o le lafu moe e le tua. Ia o manuia le tele le tua ia te o tau le nei fiafi. E tele na waska o talanga. Ka tautua i whetau i le asto nai. I le itu la ono i le fiafi. Amen. O le ia tātou talo i le tua ina ia o atu le manosi ma le ola i le asto nai. Ia ma le awanua. Ia e tui wha ea tui li tātou porkalamu. I le asto nai o lea ia manuia le nei po. Ia ile anganga le o le atua. I le nei fiafi ono Iesu. Amen. God bless. See you Saturday. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.